Izvolite. Halo? Da, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Ja bih imao pitanje za dežurnog pedera. Da? Šta peder Izvoli. radi kad ništa ne radi? Šta ja radim kad ništa ne radim? Da. Smišljam novu radio emisiju. Ha, ha, ha. Da, ha, ha, ha. Hvala na vašoj duhovitosti. Idemo dalje, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Molim vas, imala bi jedno pitanje za vašeg dežurnog homoseksualca. Da, izvolite. Izvolite. Da li ste ikad vođe ljubav sa ženskom osobom? Da. Jesi? Da. I kako se činilo? Jako lijepo. Zbilja? Najozbiljnije. Kako to da odradiš s muškima? To mi se više sviđa. Kako to? Hoću. A zašto ti ne probaš sa ženskima? Možda će ti se više sviđati sa ženskima. Samo za koji trenutak vi ćete se moći uključiti u naš kutak za cure dobre muskulature. Prema tome, za nekoliko trenutaka imat ćemo tu dežurnu lezbijku, a do tada prijatno slušanje Frigidne utičnice i Radija 101. We are the Goon Squad and we're coming to town. Beep, beep. Beep, beep. Izvolite, Frigidna utičnica. Dežurni homoseksualac. Da, molim, izvoli. Htio vas pitat, jel znate možda neke od ovih glasoviti zagrebačkih homoseksualaca? Sigurno. Znate možda pol? Dakle, to je komentar. Dobro. A Jokes? A to mislite? Đokicu, dakle, da li poznate oni? Da, da, da. Koliko ja znam, Đokica pripada nekom fenomenu homoseksualne jugoslavenske subkulture, ako vi znate što je to. Pa to ste vi objasnili. Pa vjerojatno kroz ove emisije ćemo objasniti. Sasvim sigurno za nekoliko trenutaka dolazi sljedeći dio u kojemu će, dakle, objasniti to neke stvari, dakle, naš dežurni homoseksualac, homo homini, homo est. Idemo dalje. Da, dobro večer. Dobro večer, izvolite. Na telefonu Jasna, vaša slušateljica, mi se sada slušam i mogu reći da je ovaj dio emisije vrlo interesantan. Hvala. I u prvom redu htjela bi pozdraviti slušalca koji vam se javio prije par trenutaka. Dobro. Koji je onako nekulturno reagirao. Izgleda da on čist primjer pedera. Hvala lijepo. Lako. Hvala vama. Hvala, prijatno. Molim lijepo, izvolite. Bog Škodro, Bog Toni, ja sam jedan frajer koji se javlja u vezi vaše emisije, ne? Da, izvolite. I mislim da sad su se svi frajeri javljali i kudili tu vašu emisiju, ali ne vidim razloga. Mi smo ipak u jednom gradu, u Zagrebu, ne? Vodećem kulturnom centru Jugoslavije, reklo bi se, ne? Treba razbiti nekakve tabu okvire, ne? Dobro. I ova emisija smatram da je vrlo dobra. Smatram da bi se, ne znam zašto se ne javljaju malo neki i homosi na taj radio, ne? Ljudi zainteresirani za to, ne samo oni koji se javljaju da... To
točno, pa prostor je otvoren, dakle. Ja vam se zahvaljujem što ste se javili i što ste nas podržali.